Untuk toka bia unabi seri so na Bula FM number 2 na seri isu. Bula FM number 2 en seri. Ni sambulu binaka. Se koe ungo na Vakaleleka ni no andai tukutuku na mbungi ende indai. Sa bakaroti na kambani na China Railway Group merato taro wana takataka ni kena pakati tumbu tikitiko na udhiwa mai singa toka. Pepande itaki dhingomi mai buana buni bola tuundei na tambana ni weka ambula tua politikenda Joshua Wycliffe. Ka Wycliffe ni mai taro na takataka ni otina kena dhingomi sona kunru mai beir na leo na banua. Karabaka itiko bole kata na banua kangarabi tiko kina takataka. Kai telanga Wycliffe ni sa laura telanga ni siang ni pamuri tiko e sona lawa ka virkotori e na beindin dinati ka tauribaki. Sa tiko ni tubutuba ni tambana nimbula me na bese utaka na non rambula bagai bagarau se discipline na non rotoi bagalislesi. Ngoni tukutuku mai buana ministani tambana nimbula buni wai ifremi wangai nembete ena kena metabodi ni kuwa ni tubutuba ni lima na embaki ni ministry. Kaya wangai nembete ni deitu ngani nakilebu ni bengarabi ni tambana nimbula mena bagarauta na bengarabi de dere tukuna wangai nembete ni tabi ni tamata takadaka ya andua ni tambana nimbula mera nambula taga na itobo ni bengarabi e kileikina na ministry kai nungo en bakataun deitaka na non rabe bagambauti na leo ni bonua en bengarabi ni tambana nimbula. Sa tiko na ririko nirna rawa nirna lewana isau ni wani mate na bei tambana ni wani mate ena nondo bonua wakatoka ena pharmaceutical sector ka wai embasi kete mai ni oti na kena dikebi ni lebu na pali ni wai se pharmacies era didi bukatiko mai buai sona company lebu ena nondo bonua karena rawa nirna bakabuna na non rasongo na pale ni wai lalai sandikebi telangani bunga era siang ni buamurietiko na lawa kara baudikina wakatoka ina 2011 Pharmacy Profession Act mai kana Fiji Pharmaceutical Society nirto bambuta ni kemaniado merna tawase ni songo ena rawa ni reida na kena na siang ni bengati ena market ni bibuli wakakina na kena na siang ni lebu na dingindingi ni lebu ni bunua ena weni mate merabulia kina gitu yang boleh lebu na prop ni Fijian latui o liwai na tabe mesanga melewena na timi ni otina nona reidir na nona idamba ni resa tigubungita ni na timi ni penua na Flying Fijians ona tabe waritaka ni dua kambo bagongeti kwa mesa sanga bako koa o ya otebi taike ni bere na ngoni bole utimai na Queen Victoria School kabagita bi kena Flying Fijians ena sota keina Barbarians ena bana bula sauti ena rona mbak sauti e angitu tiko mai kina ona tabe ena sot ni deans ia bagaritaga ni sa bagarau binagatu menangito kina latui ena sota ena moni madongo kena China Tigers ena Global Rapid Rugby Competition latui kena China Tigers era no sota tiko ni sibina ono ena tinika 5 miniti ena kabi ni bagarau ena rara na ANZ Stadium e suba kana rauni sarabi na gitu ngori ena FBC Sports. May dabekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri era no nasaman stiseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni pagating binaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.